Tуугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы күйөрмандары, саламатсыздарбы? 18 февраль 2026 жыл. Экранда турган ушул чек-чейген ургаачы тайлар сатылат. Назар салып көрүп туруңуздар. Жакшы тайлар үйдөн сатылат дегендей, манакей. Көрүңүздөр, каны бар, таза, жакшы айгырдын кыздары туугандар. Ээси толук маалымат берет. Угуңуздар, көрүңүздөр. Ээси менен сүйлөшүп сатып алсаңыздар болот. Эгерде ушундай тайлардан издеген бир туугандар болсо, чалып байланышып соодалашып алсаңыздар болот. Адрес боюнча барып көрүп алам дегендерге Чүй облусу, Жайыл району, Кара Балта, Алексеевкада мынакей 2 баш болгону. Анда эмесе маалыматты чогуу укмакчыбыз. Көрүңүздөр. Ээси номери экранда, чалып сүйлөшүңүздөр. Матты жамат. Bu 2 tay çıktı. Mart'ın bir ayağında bir yaş bulut mübarek. Birinci turgan. Bunun atası Polşa. Yenesi bir tüydükü. Anam mübareki kuluk. Bunun atası Angilcan. Бұл 7 aydan 8 ayga gitti. Ayın butlarım var ana yaşına kaçtı. İçki gelişken. Kulakları uzun. Düştür ayvay yaşımla. Düşünde görürsün. 7 aydan 8 ayga gitti. Bu ayvay kuluk ayğırdan düştü. Bir daha жақсы аябай. Мынакей, кейін мұны тай чабышқа тағам десеңер, бір амай алып барып қошу берсеңер болады. Бұл болса тұқымға. Оның енесі бойы 1.75-тен 75-ке барады бұл бойы енесінікі. Айбай чоң. Атасыныкі 1.80 болчу. Мұны қоса енесінікі 1.65, атасыныкі 1.70. Kuluk ayağırdan düştü bu ayvay. Yine bunlar yamada turad. Ben belki döngdü tartmadım. Bunaki ayvay жақсы gelişken. Kimge şunday taylarım. Kulun değil mi? 1 yaş boğdu Mart'ın 20'sında. Ayvay gelişken be. Boyu 1 Eylül gün, ровно 1 Eylül gün. Tartıp verirseniz de tartıp vereyim gayrıda. Metirmen. Çoğun emercilik olatmadı. Havay gelişken yılkı oladı. Kim şu bir kılam dese, şu kalsa ot şu. Büyük. Bir kere gülük deseler, gülük katında kim ona ki. Gülük'e bol hem bir sayıp gelmez pis toku. Жақсы айғылардан қошып, шындай жақсы гүліктерді шығарамыз, бірақ сайыпкер емеспіз. Мұны сайыпкерлер алып чапса болады. Айбай келіскен құлын айбай. 8 айға кетті 7 айдан. Бұттарым бар тап-таза. İçke бұттар. Қарбалтада Алексеевка деген айылда, сарайда да. Кимге ушундай тайлар керек болса алыңыздар. Аябай жақсы келишкен тайлар. Тұқымға жақсы мал қылам десеңер ушундайдан алыңыздар. Үйден шығып атат. Мынакей. Кичине күнгө эметип калышты булар. Номер 0500 06 19 67. Bunun bağısını 130 lira atam. Diğerinin 120 lira atam. Bunun atası ayvay kuluk. Bayık alıp yürügen eme.
Oh. Asqat. Al qağla.